Mejua-jua man bandu kerina ngawan perpulungan, si ikelengi Tuhan. Salam damai sejahtera man bandu kerina, ija pape kameringan. Ibas paksa enda, mari ras-ras kita menaken kebaktin perpulungan jabu-jabunta. Mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab mendendenta nomor 205 ayat si pemena. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami, si perkuah dengan perkeleng. Kekelengen du enggo ialuken kami, ibas anak du Yesus Kristus Tuhan, singgit ngasamken kesahna, gelah kerina kami terkelin. Bujur Tuhan ibas kekelengen due, sebab labo sekalak pe kami ngasup ersimulih, nang dangi kai singgo ilako kendu man kami. Ibas paksa enda o Bapa, sikap kami kerina anak-anak du, guna dengkehken kerna katandu. Katandu elah tetap si empelimbarui kegeluhan kami. Empelimbarui semangat kami, bagai pe kini teken kami, tetap reh paguhna, man bandu saja. Terpuji kam o Bapa, sebab Yesus Kristus Tuhan, reh kami mindo, ras ngatakan bujur man bandu. Dengan mindo pe gelai alemindo, kerina salah lepak kami. Amin. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Sada Korinti bindu 10 telu, ayat sada sekubas ayat 10 telu. Iogekan kami isina nina bagenda. Bicara beluh kalpe aku ngerana, ibas kerina cakap manusia. Jana ibas cakap malaikat pe. Tapi adilah aku erkeleng ate man kalak si deban. Maka kai si kubelasken la lebih asangken gungsi erbulnang, entah pe penganak si erdeping. Amin nagia lid ibas aku pemere ernubuat. Amin nagia ku oteh kerina rahasia. Janah lid ibas aku kerina pemeteh. Amin nagia cukup kini tekenku. Seh maka ngasup aku mindahken deleng pe. Tapi adilah aku erkeleng ate nang dangi kalak si deban, sia-sia me aku. Bicara ku sumbangken pe, kerina erta-ertangku. Jana bicara ku korbanken pe diringku, sehmate guna ndatken kemegahan. Tapi adilah aku erkeleng ate, nang dangi kalak si deban, labolit untungna man bangku. Kalak si erkeleng ate, ya arus megenggeng, mehuli, la percian, la encari, la meganjang ukur, la sombong, ia labo mekarus, la encarikan untung man bana saja, la pergelut, la engkira kesalahan kala, la meriah ukurna, adikala rebahan si jahat, tapi ikut remeriah ukur, ibas si benar. Kala si erkeleng ate, ngasup nggengken kai-kai pe. Te makalit si mehuli ibas kerinana. Tetap erpengarapan dengan sabar ibas kai-kai pe. Kekelengen la erkeri-kerin. Adi ernubuat masap kap. Ngerana ibas erbagai-bagai cakap kesah ngadime.
janah pemeteh pe masap nge. Sabab pemeteh ras nubuatta labodem. Tapi kencara pagi sikuh dengan serta beneme silakuh dengan sila serta Asum anak-anak dengar aku, pengeranangku, perukurku, ras pengertinku, bali ras anak-anak. Tapi kenca aku dewasa, ku tadingken kerina biak anak-anak Kai si idah kita genduari enda, bali ras awih si meremang-remang, ibas cermin tembaga. Tapi pagin kerina si idah alu petala-tala pemeteh silit ibas aku genduari lengadem. Tapi pagin pemetehku jadi kuh dengan sertame. Bali ras pemeteh dibata karena aku kuh dengan sertakap. Dage lit telu ya. Dage lit telu si tetap harus idalankan. Kini teken man Tuhan, pengarapan man dibata, keleng ate man kalak si deban, janah si pentingna ibas si telu engkelengi kalak si deban. Sehcendama sehna pengogenta. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, ibas minggu enda, temanta meteh si pentingna ibas kegeluhenta. Adi ibas tanggal 10 waluh enda, ijeme sehna berita si meriah man kalak karo. Nggo 130 sada tahun dekahna. Berita si meriah enda iba bazending ku buluh awar man kalak karo. Si idah kuga perberita si meriah. Ngit ia nadingken kutana, nadingken keluargana, nadingken fasilitas silit ibas negrina, laos ia ku tanah karo. Alu tujun kekelengan, alu tujun maba berita keselamatan, alu tujun gelah kerina kalak si lenga nandai di bata, banci itandai na di bata, dengan ngikut ras ngeluh ibas dalan keselamatan makana si penting nakal ibas kegeluhan perberita si meriah mekapkan keselamatan enterem kalak khusus naman kalak karo. Adi sinen ijei makana krina silit ibas doni enda erta pemeteh bagai pe keluarga tupung ia nadingken negrina enda si idah maka tetap si penting nakal akapna ibas kegeluhenna mekapkan berita si meriah. Kuga dage kita genduari. Penting dengakin siakap berita si meriah Kugakin dagen caranta guna berita si meriah guna mabai kalak si deban bengket kubas rarasan Kristus. Si idah ibas kitab sada Korintus enda. Paulus nuriken keleng ate mankrina perpulungan. Gelahna iinget na, makana beluh pe ia ngerana, entahna beluh pe ia mindahkan deleng, ngasup pe ia ernubuat, bagai pe melala ilako kena perbahanan si mehuli ibas persadana ras di bata umpamana entah beluh pe ia mindahkan deleng, maka nina adila bolit kekelengenna labo kaplit gunana kerina. Jadi kini teken harus sembaba sedalanan ras kekelengan. Sebabna lit ngesi idah kalak ngatakan ca ia arkini teken. Tapi kai siban alat ukurna maka ia arkini teken. Sebabna beluh pe ia ernubuat tapi na adi lagu langkahna labo i pekena-kenana. Entah beluh pe ia ngerana, tapi si bar ngerana bo ngenca. Umpamana, entah na pe si idah lit kengasupenna guna mere numbangken erta-ertana man kalak si deban. Tapi ngencek tandu ngencek, enda kenca bere kena
itagih na ka man kala singgo iberikan nandai. Laken ca ibalas kala si nggo ngalukan penampat nandai, miskayam bencang. Makana bicara bagai pe ini na, adilabokin ia erkinitekan lalit gunana. Entah na pe seh yang git mate guna mempertahankan kini tekena engkorbankan diri na pe. Enda adilakin lit kekelengan bas ia lalit gunana. Saali kanga memang si idah dakam arkiteken fanatik na nandangi ragama, guna agama mate pe yang git. Layam biar sebab akapna makana pengajaran agama jadi penting kelman bana. Janahna isalah guna kena. Kini teken ibas pengajaran guna kegeluhan na. Semakana mati pelayam biar. Tapi bicara bagai penina, labo kalit kekelengan basia, labo kaplit gunana. Maka Paulus nuriken sa, kugakin ciri-ciri kala si lit ibas ia kekelengan. Ia megenggeng nina. Megenggeng enda seteh ras-ras, makana uga pape terjadi bas kegeluhan na, subuh susah entah pe senang, tapi biasa enda susah bas entah pere pinakit, entah lit perbeben si sekal berat naman bana, ia kapela yang ngasuk, tapi ia tetap megenggeng. Lah ia mengeluh, lah ia kulcipen, lah ia menyerah, tapi tetap ia megegeh. Dengan mehuli alat ukurna makapken kata di bata. Kala si mehuli, ertedah ate rusur erban mehuli man kala si deban. Janah tupung iarban mehuli malam kala tena meriah kelukurna. Tupung la idalan kena kiniulin, la tertunduh kenca. Li dengakap na utang na si lengadung. Dengan la percian, enda biak percian enda dakam sekal menda letihna. Ya, kadekala pelit, kadekala petambah ciana tena. Sikap geluh kala ndelea tena. Enda tentu na biak percian enda laban ci atan ibas bagin keluarga kini rajan di bata. Bagi pekala si meganjang rukur, adikala si meganjang rukur dakam ura-ura sadang kari temanna. Isikin merhat erteman reskala si meganjang rukur, entisik ngenca banci kala bertahan. Tapi labo kala ndekah git erteman reskala si meganjang rukur. Sombong. Enda mekatap engkai maka kala sombong, kaikin sombong ni ngene. Hebatan niya kak nasang kala si deban. Liten nakap nalit besia sangken kala si deban. Jagonia kap nasangken kala si deban, maka ipekitik na rusur kala. Lalit guna na sombong, ngeluhenda reputar. Dendunan min kala sombong, sadapaksa banci ajarkan Tuhan. Semaka tuhu-tuhu sadar ya kesombongan lalit gunana. Lama karus, enda penting kali ya, man banta biak lama karus enda. Sebab kala si mekarus enda mekatap, kai pekap na enteng, kai pekap na gampang. Tapi labo kap na, labo tina tutus ndahikan kai pe. Kala si mekarus enda pe, mejarjar. Labo penting kelman bana kai pe. Seh maka namon mawon, lair gaina kaipe. Janala encarikan untung man bana saja. Adik kita ngenca si darami untung ta kala si deban si ban rugi. Labon dekah kala anggit reteman ras kita. Isikin jelma anggit rusur irugikan tentu lalit. Adik kita pendarami untung ta ngenca rusur kita. Enda sadapaksa kita pelatih ngesiakap. Sebab ngeluhain adalah boleh lalap untung. Li kang rugina. Ibas nahkan kekelengan negia da kamlit ngerugina. Ya, si tahan me surah-suranta. Tapi ijenda me ipedahkan Paulus. Makana kita pe laban si pergelut. Kala si mudah megelut. Ugame kap ndue banci kita teman resia. Lalap manangkarangkaran pengerananta. Siti silap gombenceng. Adik kala si pergelut. Enda masyarakat ras iar teman. Ukur na ngencalala manukur, nukur kalak mau kurina, mabagai. Jana adi si kira-kira rusur kesalahan kalak,
Si ingatlah maka kita pe melalang kesalahan ta. Tapi lit kalak ngit ngatakan kesalahan ta, tapi lit ka kalak langgit ngatakan kesalahan ta. Janape ulamin meriah ukur ta adi kalak erban jahat. Enda biasana kalak ernahko. Ya, kalak sirnahko banna jahat celit ukumenna imeriah kelakapna bagai. Wah, ulamin bagai. Cedalah min pusuh tanganan kalak singgit erban kejahatan. Tapi biak kalak silit kekelengan bas ia meriah ukurna kalak erban si benar. Dengan ngasup nggengken kai-kai pe. Makana kalak si lit kekelengan bas ia ngasup nggengken kai-kai pe. Sinen perberita si meriah. Pergelut nindu laya pergelut tokohi kalak karoindang mon mawan. Ya, lah kalak mengergai ia. Tapi lah ia peduli. Igengkena si mesui dengan si mesra. Sabar ia erkiteken lit pengarapenna maka na berita si meriah si ibabana mengubah kegeluhan kalak karo pagin. Buktina ngu 130 sada GBKP ulang tahunna pas tanggal 10 aluh enda. Seberita si meriah enda pe puji Tuhan. Ya jari kita kerina gelah kekelengan talar keri-kerin. Sebab kai pisilit ibas dunia nda masap nge perberita si meriah ndai dia dakam ngom rujung geluhna. Tapi ulih naman banta seteremna genduari pendeta pertua diaken GBKP. Bagai pesinen reteremna genduari anak-anak Tuhan si jadi aktivis guna numpak-numpak dahin gereja. Bagai pe ibas ngelai, bagai pe ibas pembarkan berita si meriah. Jadi amin nape masap kerina si ibas dunia nda. Tapi kata di batala pernah masap. Jadi tentuna senina-senina rasturang. Memang tupung kita bagi danak-danak lenga kita jadi kalak dewasa. Ya melalang kesalahan tama bagai. Tapi kalak si dewasa ibas kini teken. Tetap ngasup ia dalankan si mehuli, si benar, si adil. Bujur erkiteken kini teken man Tuhan. Bagaimana tentu kita pengatakan bujur mandi bata, arkiteken perberita si meriah, ngureh ku tanah karo, semakana melalakal perulihan naman banta genduari. Nggo melalakal si terjadi ibas GBKP nda. Nggo ipekena-kena Tuhan, kegeluhan GBKP, kalak karo, melala kebiasaan-kebiasaan ta sindube, lapayo orpalaskan kata di bata, kenca iterangi kata di bata, tuhu-tuhu, nggo tuhu malam kalateta melalakal perubahan-perubahan khususnya ibas hubungan kemitraan antara di laki res di beru. Nggo banci kita si ergan ibas kaipe enda si katakan bujur mandi bata ibas ndahiken dahin gereja subuk jadi pandita ibas struktur ibas program-program keterlibatan di beru tuhu-tuhu maba kemalemenate bagai pe di laki tetap mengergai di beru enda si ida ulihna melala perulihan si mehuli maba kini resadan man banta ngerakut kita gelahna tetap ngasup meteh kai si penting na bas geluhta makana ukurkanlah kai si paling penting man banta memang kerina penting silit ibas donienda tapi si penting na daramilah lebih kini rajan surga maka kerina iberikan Tuhan man banta. Adinggo si darami kini rajan surga. Pas bagi Raja Salomo. Sila ipindo naman Tuhan epe. Isikapkan Tuhan kangeman bana. Makana mari perpulungan Tuhan. Ijapa pe kita ringan. Kai siakap ndu si penting na genduari. Biasana adi penting kal siakap darami erta. Sikriken waktu takuje. Adi penting kal siakap darami pemetah. Sikriken waktu takuje. Adi penting kal siakap darami kini rajan surga. Pe bagai. Pasti si kriken kang waktu takuje. Dingin ngukurisa. Kugama kaban sirulih. Mabagai. Makana pentinglah min siakap darami kini rajan surga. Makana krina sini perlukan kita. Tuhan sini kapkan sa. Tuhan si masu-masu kita krina. Ketuahan kita ibas ndalankan kata di bata. Ibas kegeluhan ta si tep-tep wari. Terpuji gelar Tuhan. Ibas kegeluhan ta si tep-tep wari. Genduari mari ras kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur ta. Rende kita muji Tuhan. Ibas kitab denden nomor 170 sada ayat si pemena.
Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ras kita ertoto. Isekin kami enda o Tuhan, makalit ngasup ras gegeh kami guna mereiman bandu. Kerina silit ibas kami bas kam nari kap rehna, aluken kam dengan pasu-pasundulah persembahan kami. Pasu-pasundulah o Tuhan, kegeluhan gerejandu, serayandu, ijapa pe ia ringan, bagai pe pengurus PJJ res kategorial, gelah tetap tutus atenan dahiken dahin si mehuli, erpalasken keleng ate, si enggo i alo kena ibas kamnari. O Bapa si mada kuasa, ajari kami ngusih kekelengan singgo ibreken duman kami. Ngaku kami maka melala dengakal kekurangan kami, ibas nehken kekelengan. Alemindu kel kami o Tuhan. Pengasup dage kami, gunang geluh si keleng-kelengan. Bapa rasnande bagepe anak-anak, serayandu nandangi perpulungan, perpulungan nandangi serayan. Bagepe pemimpin bangsa kami, nandangi rakyat Indonesia, bagepe rakyat Indonesia nandangi pemimpin bangsa ras negara kami. Ajarindu kami Tuhan, gelah ngidah makana penting kel kami erkini teken, penting kel kami erpengarapan, penting kami erbahan si mehuli, penting kami ngit mereken dengan nampati kalak si deban. Tetapi kerina palasna si ilakoken kami mekapken kekelengan sirehna ibas kamnari. Kekelengan sila arsi mulih, kekelengan sila arsarat, kekelengan si tuhu-tuhu tulus. Enda metuhan perayakan kami, ngaku kami Bapa, maka melala dengakal kekurangan kami, ibas ndalanken kekelengan. O Bapa ertoto kami, gelah kam si memulihkan Indonesia arah pandemi COVID bagai pekrina manusia ibabo doni enda. Sampati jaga kawalindu kerina anak-anak du, si kena bencana alam ibas piga-piga daerah Indonesia. Keleng atendu ngerakut kami kerina, geluh si keleng-kelengan dengan si sampat-sampatan. O Bapa sini surga, bujuri katakan kami man bandu pe, sebab na ngokaban sidung pe sidang sinode, pasu-pasundu pe modramen si terpilih, gelah ngasup dahiken dahin singgo iampe kendu manbana, alu ketutusan, alu pengendesen dengan pengatakan bujur man Tuhan. O Bapa sini surga, pasu-pasundu panitia sidang sinode, bagepe kerina peserta sidang sinode, gelah tuhu arah kam ermulia pe Tuhan, kerina kegeluhan gerejandu, ibas masa sirehenda. Ertoto khusus kami nandangi anak-anak ndu, si sakit silit ibas proses pemulihan kesehatan. Kekelengan kami nande karina berusi tepu, bujur Tuhan, go ibreindu pulih kesehatan na, pengarapan kami tetap lebih sempurna, erkitikan kam sinampati, singajari dengan kawali ia. Bagepe naras Bapa Ari, bagepe Bapa Angel Pinam, mekuah hatendu Tuhan, dudurkan tandu si Melias, guna memulihkan secara sempurna kesehatan na. Bagepe kerina kekelengan kami, si sakit subuh i rumah bagepe i rumah sakit, man bandu ia iandeskan kami. Terpuji kam Tuhan, kam tetap si masu kami, rasa isi jabu kami, si masu gerejandu, bagepe si masu bangsa ras negara kami. Ermulia kam Tuhan arah kegeluhan kami, sebab ertoto kami mindoman bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, singajari kami ertoto, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami, salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Pejua-jua man bandu kerina,
Ngawan perpulungan si ikelengi Tuhan. Salam sehat, salam semangat, damai sejahtera Tuhan. Tetap engkawali kegeluhan ta, kedua nari, serasa lalang. Perpulungan jabu-jabun tanggodung pas Pak Sainda. Mari ikutkah kita bergabung ibas kebaktin perpulungan jabu-jabun ta minggu sirah. Sampai jumpa. Tuhan si masuk.